الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم سبحانك اللهم فإن مع العسر يسرا بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير النبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل وسلم على حبيبنا نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعات الله. ثم استفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم الكريم في كتابه الكريم: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Bizlarni yo'qdan bor qilgan, bizlarga tawfiq hidayat istiqomat nasib eylagan, mübarek bulgan, saadet bulgan Muharram ayı. Yanı hicri yılımız, bu hicri yılımızın da tevgi bulgan evvelgi cümgası, özünün gıybedet yurtu, meçetine kilerge nasip kılgan dünyalarımızını kaldırıp, şunda kilip amel gıybedetler nasip eylegen, kalip künlerimizni imanğa, İslam'a nık kılgan, tillerimizni en hayırlı kelime la ilahe illallah, Muhammed Resulullah kelimesine yumşak kılgan, birden bir ma'bud Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ge küp maktavlar, hamdeler ve seneler, iksiz, şiksiz, abaylap bitirmegen, gafilliğimiz sebeple şükür itip bitire almagan nimetlerine hamdeler, maktavlar, seneler bulsun. İndi bütün alemge, bütün jir yüzüne rahmet bulgan, siyiniş alıp kilgen, Rabbimiz Allah'a nişik gıybedet kılırga iretken, nişik iki dünyada bəxit kazanırga iretken, yolun körsetken,
Йөрәк күңелләребезгә якын булган сөекле пәйгамбәребез, Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмгә, аның гаиләсенә, аның сахаби кирам дусларына салават ва сәламнәребез, иң самими дуаларыбыз дәвамлы булып торса иде, кардәшләрем. Мәбәрәк булган сәгадәт җомгабыз Хиҗри белән 1447 елыбызның башы, Мөхәррәмнең 2нче көне. Барча кардәшләрем, сезләргә Раббул Гиззаның сәламләрен, рахмәтләрен, бәрәкәтләрен телим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Раббыбыз бу гамәл гыйбадәтләребездән кабуллардан кылса иде. Ушбу сәламнәргә ияртеп, хусусан сәгадәт булган Мәккә Мукәррәмә, Мәдинә Мөнәввәрә җирлекләреннән, Хаҗ җирлекләреннән дә сәламнәрне тапшырып калам. Аллаһ Раббул Гизза гыйбадәтләребездән кабул әйләсә иде. Шунда ватаннарыбызда калып, җирлекләребездә калып, гамәл гыйбадәтләрдә булган, корбаннарын кылган, гает намазларын башкарган, җомга гыйбадәтләренә мәчетләргә йөргән, һәм хаҗ җирендә булган һәммә ватандашларыбызга да Раббул Гизза гамәл гыйбадәтләренең кабуллыгын насыйп кылса иде. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтендә, нигъмәтендә булса иде, кардәшләрем. Аллаһ Раббыбыз бәрәкәтле, хәерле кылды. Изге сәгадәт Мөхәррәм айы. Аның исеме дә Мөхәррәм, тыелган ай. Үзенә күрә бер нәзакәтле булган ай. Раббул Гизза янә Куръани Кәримендә үткән җомгаларда да шуны бәян кылып, шул аятны укып уздык. Инна иддәтәш-шухур индаллаһи 12 шәһран фи китабиллаһ يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Дәрсәктә Раббыгыз каршында, Раббыгызның тәкъдире белән, әмре белән айларның саны 12 булды. Һәм дә шуларның 4-се харам айлар. Әгәр дә карасак, Зилқағда айы, аннан соң килгән Зилхиҗҗә, әле генә беткән Зилхиҗҗә айы, инде яңа елның инде тәүге булган айы Мөхәррәм айыбыз рәттән киләләр. Бер Рәҗәб айы гына аерым тора. Монда да галимнәребез әйтә, улуг булган хикмәте бар ки, Раббул Гизза хаҗ гыйбадәте белән әмер итте кылларын. Һәм дә кыллары бу изге булган айларда бәләсез, казасыз. Чөнки бу айларда залимнар да, хәтта иң залимнар да кулларын тыйганнар, телләрен тыйганнар. Хәтта Аллаһ Тәгаләдән куркып, яманлык, начарлык кылмаганнар. Хаҗилар шулай ушбу 3 айларда хаҗларын үтәп, сау-сәламәт хәлдә гаиләләренә, якыннарына әйләнеп кайсыннар дигән улуг булган бер максуд белән Раббул Гизза ушбу айларны да рәттән куйды дип әйтәләр. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, бәрәкәте булсын. Сәгадәт булган айларыбыз, сәгадәт булган көннәребез. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлләм юкканамы хадис шәрифендә дә Афдалус сиям мин бәъди шәһри Рамадан шәһруллаһил мухаррам. Дөресектә иң хәерле ураза ул. Рамазаннан соң булган иң хәерле ураза айы ул Мөхәррәм айы дип Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтеп калдырды. Һәм инде әлбәттә бу айның 10нчы көне Гашура көне. Әгәр дә гыйбадәттә иншааллаһ киләсе җомгаларда бу хакта киңрәк сөйләрбез. Раббул Гизза бу көнне уразада булсак иншааллаһ bir yıllık hata günahlarımızı keçirə gafu qıla yarlıqı. Bugünkü mövğizəmiz də qardaşlarım Qur'an-ı Kerim'ə bəylə. Yüreklərimizni tirgizə turğan, bədənlərimizə saflıq birə turğan, köngüllərimizni paklay turğan Rabbimiz Allah'ın kelamı. Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eytəydi. Qur'an-ı Kerim Rabbimizin kelamı en hayırlı söz deyib eytəydi. En hayırlı söz. En hayırlı kerime Rabbimiz Allah'ın ayetleri. Әлеге хutbənin başında okulğan ayette de Rabbimiz Allah bizlerge şu Kur'an'ın büyüklüğün, saadet, rahmet, kelami ikenin beyan kılıp eydi. İnne hâzel Kur'an, dersekte bu Kur'an-ı Kerim, yehdi lilleti hiye ekvam, nık bulgan, mehkem bulgan, bir vakitte da kıymeti, beyesi yuvalmay turgan. Gasırlar olsa da hiç üzgermey turgan, özünün saflığın, samiliğin saplagan, həmədən bağlarına birden bir tayanış bulgan. Rabbimiz Allah'ın ayeti, sözü, kelami, bu nərsəgə nıqlıqqa çaqıradı, imanğa çaqıra, hidayətə çaqıra,
Аллах Раббыбызның аяты. Сәгадәт булган ике дөньяда бәхетле булыгыз дип Раббул Гизза аятларында әйтә. Ахират сүзен дөнья сүзенә туры китереп әйтә. Җәннәте белән сөендерә, җәһәннәм уты белән куркыта. Узган инде кавымнарның хәлләрен, әхвалларын безләргә тасвир итә Раббул Гизза изге китабы Куръани Кәримендә. Һәм дә Раббул Гизза әйтә: "Ва юбашширул муъминина аллазина яъмалуна ас-салихат анна лахум аҗран кабира." Һәм инде әлбәттә иман әһелләрен, иман китергән, ла илаһа иллаллаһ, Мухаммад Расулаллаһ кәлимәсен әйтеп иманга килгән, исламга килгән, Аллаһның кылларын сөендерә ва шатландыра Куръани Кәрим. Сезләргә бит я Аллаһның кыллары улуг булган әҗрләр, хәсәнәтләр әзерләнгән. Алар бит сезне көтә. Куръани Кәримне укыган саен күңелләребез күтәрелә, калебләребез йомшара, күзләребездән яшь ага. Шуның сәбәпле Раббыбыз Аллаһка якын булабыз. Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Әгәр дә берәрегезнең Аллаһы Тәгаләгә сөекле буласыгыз килсә, һәм дә аның пәйгамбәренә сөекле буласыгыз килсә, китаптан укыгыз, Коръәнне укыгыз дип пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте. Яна Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Икраул Куръан, фа иннаху яъти шафи'ан ли асхабихи яумал қияма. Куръани Кәримне укый күрегез. Ул Куръани Кәрим кыямәт көнендә укыган бәндәгә шәфәгатьче булып килер, яклаучы булып килер ди Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яна да пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям ураза булсын, Куръани Кәрим булсын, яшфа'ани лил-абди яумал қияма. Инде кылга кыямәт көндә шәфәгать әйләрләр. Алар килерләр. Аллаһ Тәгалә каршында тел кычкыртырлар, әйтерләр: "Я Раббыбыз Алла, бу синең бәндәң, ул уразалар тотты, ул алҗады, аның эчәсе килде, ләкин розасын кисмәде. Уразада вакытта хәерлеккә, изгелеккә омтылды. Укыган Куръан аятләре килер, хәтта Фатиха булсын, Ихлас булсын, Нас булсын, нәрсәне беләбез? Әгәр тәкрар итсәк, белгәнебезне шомартсак, яхшыртсак, ушбу аятларыбызда, сүрәләребездә иншалла килер, шәфәгать кылыр. Я Раббыбыз Алла, ул бит синең сүзләрең укыды, аятларны укыды. Аңа карата мәрхәмәтле бул, шәфкатьле бул дип яраб җәмәгатул муслимин сүз катырлар. Аллаһ Раббул Гизза рәхмәтен әйләсә иде. Куръани Кәримнең сахибы, юлдашчысы булып яшәргә насип кылса иде. Аллаһ Раббул Гизза мәңге тузмас хәзинә ниғмәт насип әйләде. Һәм бу Куръани Кәримне үзе иңдерде һәм үзе саклый. Бу Куръани Кәримне ятлау Раббыбыз Аллаһ каршында дәрәҗәле кыла. Аллаһ Раббы шуның сәбәпле рәхмәтенә, фазлы карамнарына ирештерә. Куръани Кәрим бөтен хаятыбызны билгели торган китап. Һәм дә Куръани Кәримне сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям газиз булган сөннәте белән аңлатты, төшендерде. Һәм дә әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин ул китаплар аша, улы булган мәзһәб мөҗтәһидләре аша безләргә иреште. Шуларны укып гыйлем алабыз, тормышыбызны, хаятыбызны үзгәртәбез уңай якка, хәерле якка. Кардәшләрем, Куръани Кәрим ул безнең файдага, яисә безнең безгә каршы булган китап. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бик җитди булган, куркыныч булган сүзләрен яна әйтте. Ул әйтте: "Әл-Куръан хуҗҗатун лак ау алейк." Ул Куръани Кәрим, ул синең файдаңа дәлил, яисә сиңа каршы булган дәлил дип әйтте. Ягъни бу сүзләрдән нинди мәгънә чыгарабыз? Тормышыбыз, хаятыбыз, әгәр дә Раббыбыз Аллаһның аятләренә, китабына хилаф булса, киресе булса, әлбәттә Куръани Кәрим истебездән торырга мөмкин. Истебездән дәлил буларга мөмкин. Әгәр дә инде киресенчә, ушбу Куръани Кәримгә таянып, адәм баласы тормышын, хаятын, мәгъишәтен алып барырга тырыша икән, бу аның файдасына булган дәлил, кардәшләрем. Шуңа мәгъишәтебез, тормышыбыз, иманыбыз, Раббыбыз Аллаһның әмерләре, кушканнары илля фақат мәчеттә генә түгел. Мәчеттә булган вакытта без бөтенебез күркәм, әхлаклы, әдәпле, йылмаябыз, сәламләшәбез. Әмма ләкин Умар радиллаһу анһу әйтә иде: "Карамагыз кешенең төз итеп, тантаналы рәвештә матур итеп, басып, кыямнарында намаз укыганын, матур итеп рукукларга киткәнен,
матур итеп сәждәләрдә булганнарын, Аллаһ Тәгаләне зикр иткәннәрен, вәләкин аның карагыз, тормышта, хаятта аның кулында дирхәмнәр ничек, сумнар ничек, тиеннәр ничек кайтара, ничек бирә, ничек үзен тота мал мәсьәләсендә. Шул мәсьәләдә ничек үзен алып бара, хакларны үтиме, туганнар хакын башкарамы, күрше хакын хаклыймы, хәләл җифет тормыш хакын хаклыймы, балаларын карыймы, әллә инде аны судебный приставлар кыйнап алып, балаңа түлә инде, балаңа кара инде, балаңы тәрбиялә инде дип әйтәләрме? Шул яктанмы? Яни бүтән яктан да җәмәгатул муслимин, Куръани Кәрим ул калепләребезгә тереклек бирә торган, күңелләребезне уята торган, Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә алып барган улуг булган сәадәт кәлам. Һәм әлхәмдүлилләһ улуг булган сөенеч, улуг булган шатлык. Аллаһ Раббул Гизза рәхмәте белән безләрне соңгы өммәттә, Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өммәтендә кылды. Һәм дә ушбу өммәтнең әлхәмдүлилләһ улуг булган бүләге ушбу китап Куръани Кәрим булды. Аллаһ Раббул Гизза тормышыбызда ушбу Куръани Кәрим белән яшәргә насип кылса иде. Аллаһ Раббул Гизза ушбу аятләргә, сәгадәт булган аятләргә муафиq булырга насип кылса иде. Аллаһ Раббул Гизза куркыткан аятләрдән ерак булырга насип булса иде. Аллаһ Раббул Гиззаның рәхмәте илә кыямәттә дә Куръан үзәрләрендә кубарылсак иде. Укыган аятләребез сәбәбендә дәрәҗәләребез югары булса иде. Аллаһ Раббыбыз укыган Коръаннарыбыз, өйрәнгән тәҗвидләребез, әлифне тырышып әйтүебезгә дә улуг хәсәнәтләрен бирсә иде. Шуның сәбәпле гаиләләребездә, балаларыбызда, оныкларыбызда халкыбыз элек-электән Куръанга ябышып, шатлыгында булсын, кайгысында булсын, хәсрәтендә булсын, михнәтендә булсын, сөенечендә булсын, Куръан белән яшәгән, Куръан хатым кылган, дуа кылган. Чөнки Ибн Мас'уд хәзрәтләре әйтте, кем хатым Куръан кылса, дуасы мустәҗәптер, дуасына җавап булыр ди. Шуңа әлхәмдүлилләһ, аятларын бәйнә укыган, тырышкан, Раббыбыз Аллаһның китабына якын булырга, Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә өметләнгән. Һәр хәрефе сайын 10 әҗр, күпме хәсәнәт. Аллаһ Раббул Гизза кимчелекләрне гафу кыла ярлыгы һәр яктан да, һәр атрафтан да, кардәшләрем. Шуңа Раббыбыз Аллаһ рәхмәте белән Куръани Кәримне калепләребезнең яза иләсә иде. Куръани Кәримне телләребездә һәр вакыт кылса иде. Куръани Кәримнәребез укылып кабул булса иде. Куръани Кәримнәребез мизанда авыр килсә иде. Куръани Кәримнәребез безләргә шәфагатьче булса иде. Кардәшләрем, Раббул Гизза илләребезгә, көннәребезгә бәрәкәт әйләсә иде. Афәтләрдән, кайгылардан, хәсрәтләрдән сакласа иде. Менә инде көтеп алган җәебезнең дә бер ае дип үтеп китте дигән сүз. Яни бик тиз бара. Халәтләребезне, тормышларыбызның, хәятләребезнең кадерен белсәк иде. Ушбу яңа елның башы да хисап алышынган, иске елны заттык, хиҗри белән яңа елга керештек. Аллаһ Азza ва Җалла яна Куръани Кәримендә әйтә: "Я аyyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Rabbul Gizza ey imanlı bəndələrim, təqvalıqda bulunuz. Təqva bulunuz. Rabbimiz Allah'tan qorqunuz, qoşqanlarını ötəgiz, tıyğanlarından yıraq bulunuz. Hem de can iyesi qarasın, kilesi kin haqında uylasın, kilesi kin nindi bulur ana. O bu dünyada bulur mu? İyilik qıla alır mı? Yaxşılıq işli alır mı? Kimçiligin tizete alır mı? Ələ indi sıngı kini bulur mu? Rabbisi Allah qarşına getir mi? Kisab tuturgan məllərinə. Rabbimiz Allah həmmə xəllərigizdən neçkəlik bilən bilüşü. Xəbərdar bulğan zat. Üzlərigizni ınıta görməgiz. Kim ikenigizni ınıta görməgiz. Nərsəgə yaşagenigizni ınıta görməgiz. Qaya ımtılğanıgizni, barğanıgizni ınıta görməgiz. Yani mümin Müslüman qibla əhli. Anın tırmışı, hayatı, anın ıfıqları bikkin. Bu dünya tügül. Bu dünya tügül. Bu dünya sebep. Amma lakin ulug bulgan maqsud ahiret. Ahirette Rabbimiz Allah'ın rahmeti, mağfireti, ikinyanın gizzeti, şatlığı ve selametliği. Allah Rabbimizin rahmeti, fazlı karamı, kardeşlerim, yine de şul vaazga bunda muvaffiq ravuşta bir neçə sözünü eytib ötəsim kilə.
Үзебез укыйбыз, күрәбез, бик күп алдаулар бара. Мошенниклар бик каты эшли. Халыкны алдыйлар, олысын да алдыйлар, әбиләрне дә алдыйлар, бабайларны да алдыйлар. Хәтта яшьләрен дә алдыйлар, укымышларын да алдыйлар. Акчаларын да салдырталар, кеше үз кулы белән итеп бирә. Ул гына түгел, тагын бурычка алып бирә. Кредитка батып бирә җәмәгать. Шуңа сак булсак иде, игътибарлы булсак иде, киңәшеп яшәсәк иде, аралашып яшәсәк иде, ашыкмасак иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әл-иҗлату минәш-шәйтан", ашыгу шайтаннан. Ахират гамәлендә генә ашык, ләкин дөньялыкта ашыгу шайтаннан дип Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Аллаһ Раббул Гизза сәгадәт булган шигъри яңайларыбызны бәрәкәтле кылса иде. Мөхәррәм айларыбызны изгелек белән, күркәмлек белән үткәрергә насип кылса иде. Хаталарыбызны, гынахларыбызны гафу кылып ярлыкаса иде. Әлхәмдүлилләһ, мәчетебез дәвамнарында кылган игелекләр, изгелекләр, яхшы хәерле гамәлләрегездән, барчаларыгыздан Раббул Гизза разый булса иде. Мизаннарыгызда авыр килсә иде, җәннәтләрдә сезләрне каршы алса иде. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وصل على سيدنا. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين واحشرنا معهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسم الله قامت. قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilahe illallah. Saflarımızdaki cemaat alğa ötəbiz, saflarını tuturabız, ara qaldırmağız. Tez itib, matur itib basıq. Namazımızın kamilligi, Rabbul Gizza'nın rizalığı. Qalib köngüllərimizə tanışlıq birə turğan xalat. Birgələb cemaat bilan cümğa namazımızın 2 rəkat farzını ötəbiz. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق من أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يهض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. Cuma namazımızdan 4 rekat sünnetini ötüyoruz. Allahu Ekber. Amin.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله. سبحان الله تعالى عما يصفون. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر كبيرا تعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلهي آمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا والحقنا بالصالحين وصلى الله على أمين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشركون.
فاتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbimiz Allah, özüne maqtawlar, hamdlar ve seneler, nimetlerine şükranalarımız devamlı bulsaydı. Seyyidli Resulümüz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun gailesine, sahabi kiram dostlarına salavatlarımız, selamlarımız, hayır dualarımız devamlı bulsaydı. Rahmetin eyle, mübarek kıl cümgalarımızı, mübarek eyle ya Rabbi yalam hayırlı saadet izgi kıl. Ushbu yana yıllarımızı, ushbu saatlerimizni qabul eyle cümga namazlarımızdan, Kur'an ayetlerimizden, dualarımızdan ve zikirlerimizden, özüngning rizalığını ümit etken halde tapşırgan sadaqatlarımızdan, yaxşılık hayırlı ya Rabbi yalam izgi görkem amellerimizden, kimçiliklerimizni gafu eyle yarlıqa, hatalarımızını keçirsen idi. Bizlerge nıqlıq, sağlık, selametlik, istikamet nasip kılsan idi. Balalarımızga, gailelerimizge, yakınlarımızga, oğullarımız, kızlarımız, kiyev kilinlerimiz, ya Rabbim Allah'ım her birlerimizde tevfik, hidayet, istikamet bulsun. Sağlık ve selametlik bulsun. Muratlarımızga, maksutlarımızga, niyetlerimizge erişu nasip bulsun. Ya Rabbimiz Allah her vakit kalplerimizde iman baylığı bilen, amel ibadetlerimizde ya Rabbi yalan kabulluk bilen, turmuş hayatlarimizni hayırlı eylesen idi. Ya Rabbimiz Allah illerimizge, kinlerimizge, vatanlarımızga eminlikler eylesen idi. Tanışlıklar eylesen idi. Soğuş afetlerinden, utküzlerden, zilzile jir titrevlerden, su basulardan, hemme kaygılardan, hemme zararlardan emin kılsan idi. Ya Rabbim Allah rahmetin eylep, şul vatanlarımızın saklap, yaklap, soğuş kırlarında bulgan yigitlerimizge de sağ selamet, tiz arada ya Rabbim Allah'ım, jingü ile gailelerine, yakınlarına eylenip kaytırga nasip kılsan idi. Başların salgan kardeşlerimizin ruhları şad, onları cennet bulsa idi. Ya Rabbim Allah'ım gailelerine körkem sabırlık birsen idi. İman bilen, tevfik bilen, istikamet bilen yaşat. Ushbu fani bulan hayatını sanğı suluşta da kelimetun tayyibe, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah kelimesi bilen uzarga nasip kılı rahmetine. Indi fani dünyalarını, hayatlarını uzgan, huzurlarında bulgan, dağalarımızda ümit etken, dağada işlerimizde ya Rabbim Allah'ım bulgan dağa kılılar, etiler, eniler, ebilerimiz, babaylarımız, irtuğanlarımız, vakıs tuğanlarımız, halal cifit tırmış ipteşlerimiz, yürek cimiş balalarımız, hemme iman ehillerinin, barşa müslümanlarının, müslimelerinin ruhlarını şad kılsan idi. Kabirlerin keng ve nurlu kılsan idi. Ağır tufrakların yumşak ve jingil eylesen idi. Ahir menzillere cennet türü bulsaydı ya Rabbim Allah'ım. Kabir gazaplarından, cehennem utlarından emin kılsan idi. Rabbimiz Allah dağalarımızdan kabul kıl. Hal ahvallerimizden tizik kıl, islah kıl. Kimşilik ve noksanlarımızını gafu kıl. Ya Rabbi yalam iminlikte, hayırlıkta, dünyalıkta birge bulganımız tisli cennetlerinde birge toplasan idi. Allahümme salli ve sallim ala nebiyyina Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah Teala bizi kabul etsin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Berak olsun. Selamun aleyküm. Berak olsun. Selamun aleyküm. Allah Teala kabullardan eylesin. Amin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Teala kabul etsin. Selamun aleyküm. Teala kabul etsin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Вафат родили Марат. Вы можете? İnşallah. Selamun aleyküm. 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 Allah'a şükür özün. Elhamdülillah. Selamun aleyküm. Bir yıl kurgenlerim. Яңа yıllar bilen. Yanğa yılları bilen. Yanğa yılları bilen. Yanğa yılları bilen. Selamun aleyküm. 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 Selamun aleyküm babaylarımız. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah'a şükür. Selamun aleyküm.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أوه السلام طيبة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. İştedir bir de onlar mı? Sevap vereceksiniz. Gözünüze parası mı? İnşallah. Biriga borasizmi, alirga borasizmi so'rovni? O bak şu biriga borsang tegi mullaning hali tegi berem deb borsang hali. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. الله تعالى biz qabul etsin. Selamet min bulduk.